자, 이 찬양 알면 조금씩 따라 불러보세요. 감사해요. 깨닫지 못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재라는 걸 태초부터 지금까지 하나님의 사랑은 항상 날 향하고 있었다는 걸 고마워요. 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도의 사랑으로 더욱 섬기며 이제 나도 세상에 전하리라. 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 감사해요. 깨닫지 못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재라는 걸 태초부터 지금까지 하나님의 사랑은 항상 날 향하고 있었다는 걸 고마워요. 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도의 사랑으로 더욱 섬기며 이젠 나도 세상에 전하리라. 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 또 하나의 열매를 바라시며 들어봤어요? Amen. Yeah. 또 몽골어로 번역돼 있나요? 이 찬양이? Монголчууд байдаг. 그 제목이 또 하나의 열매를 바라시며인데, 자, 오늘의 말씀은 저번 주에 말씀 나눈 것에 이제 이어서 하려고 생각을 했었어요. 저번에 이제 만들었던 문서를 다 못해가지고. 근데 이제 조금 다시 정리를 좀 해봤어요. 저번에 우리가 이제 소명과 비전과 미션과
탤런트까지 이야기를 했어요. Yeah. За. За тэгээд за өнгөрсөн өдрүүдэд хуваалцсан зүйлээ үргэлжлүүлж хуваалцах гэж байгаа. За өнгөрсөн доногт бас тэд маань өргөн цар хүрээтэй байсан учраас бас амжаагүй. За тэгээд өнгөрсөн удаа бид дуудлага, эзнээс хариуцуулжсэн үүрэг, тэгээ хараа, мөн талантын талаар бол ярилцсан байгаа. 소명과 비전과 미션에 대해서는 조금 자세하게 이야기를 했고, 이제 탤런트에 대해서는 좀 언급은 했지만, 탤런트가 무엇인지 또 탤런트를 어떻게 얻게 되는지, 그리고 이 과정을 통해서 하나님께서 우리에게 원하시는 게 뭔지, 결국에는 성취거든요, 성취. 성취라고 하는 것은 열매를 맺는 거예요. 이 마지막 단계 야, 열매가 없으면 그 앞에 소명, 비전, 미션, 탤런트가 다 의미가 없어져요. 열매가 있어야 음. 되는데. 예, 이것까지 있어야 완성이 되는 거죠. За тэгээд бид нэр дуудлага, эзнээс өгсөн үүрэг, за тэгээд харааны талаар бид нар нэлээд тодорхойлж яригдсан. Талантын талаар бол гүнзгийрүүлж бол яриагүй. За ер нь бол дуртаад өнгөрчихсөн. За тэгээд тэгвэл энэ талант гэж яг юу юм бэ? Энэ талантыг талант буюу одоо чадварыг хэрхэн яаж олж авдаг юм бэ? Энэ талантыг олж аваад юу эцсийн зорилго нь юу юм бэ? Тэ? Тэр бол үр жимс ба үр жимс гаргахын тулд одоо талант аяс чадрыг өгдөг. Энэ үр жимсгүй байх юм бол түүний урд оршиж байгаа тэр хараа, дуудлага юу гэдгийг эзнээс өгсөн үүрэг дадар бүгд утгагүй болж хувирна. 오늘 우리가 부른 찬양에서 제목이 또 하나의 열매를 바라시며 제목이 그러거든요. 하나님께서 우리를 이 땅에 보내시고 이제 이 가사 찬양에서는 이 땅에 심었다고 표현을 했어요. 우리를 이 땅에 심으신 이유가 열매를 네. 바라셨기 때문에 심은 거죠. 모든 나무는 그렇죠. 어떤 시기든 그 나무가 가지고 있는 열매가 있거든요. 그 열매를 가지고 또 그 열매를 통해서 또 다른 곳에 씨를 퍼뜨리고 그리고 또 그곳에 나무가 자라나서 또 열매를 맺고 하는 그 과정. 그러니까 뭔가를 심었을 때는 열매를 기대하고 심는 거라는 거죠. 그래서 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 이유가 열매를 바라셔서 보내셨다는 거죠. За тэгээд сая бид нар магтаалын нэр чсэн дахин нэг үр жимсийг хүсэж байна гэсэн утгатай тийм. Тэгээд үгийг харах юм бол эзэн бидрийг одоо суулгасан. Тэгээд үр жимсийг биднээс хүсэж байгаа гэж тийм. Тэгэхээр ямар ч үр жимсний мод бай тэр суулгадаг. Тэрнээс юу ч чигээр үр жимсийг л хүсэж байгаа. За тэр үр суулгадаад мод болоод үр жимсийг гаргаад за тэр үр жимс нь дахин өөр газар суулгадаад дахиж ургаад үр жимс гаргадаг. Тэгээд бурхан бидрийг энэ газар дээр тарьжээ гэж зүүрлсэн. Тэр яагаад тарьж байгааг хөр үр жимс хүсчил одоо тарьж байгаа шүү дээ. Энэ газар дээр илгээсэ үр жимсийг хүсч. 그리고 다른 말로 또 표현을 했어요. 당신은 사랑받기 위해서 태어났어요. 그리고 그 사랑을 전하기 위해서 태어났어요. 사랑을 받는 것만이 아니라 그 받은 사랑을 전하기 위해 태어났다라고 표현을 했어요. 그것도 마찬가지죠. 같은 의미예요. За тэгээд арай өөр одоо үгээр илэрхийлсэн. Тэрний үгээр та бол хайрыг авахын төлөө төрсөн хүн. Мөн тэр хайрыг дамжуулахын төлөө төрсөн юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд зөвхөн хайрыг авахын төлөө биш, тэр авсан хайрыг дамжуулахын төлөө төрсөн шүү гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгээд нөгөө түрүүний үр жимстэй яг адилхан зүйл илэрхийлж байна, тийм. 자, 그 사랑을 전한다는 것은 받는 것하고는 차원이 다르죠. 우리가 많이 부르는 찬양, 뭐, 다볼, 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 이제 그 찬양은 받는 것이 좀 메인이잖아요. 사랑을 받기 위해 태어났다. 그것이 이제 네가 사랑받는 게 축복이고, 하나님께서 너에게 사랑을 주실 거다라는 어떤 그런 축복의 의미로 그 찬양을 부르지만, 우리가 오늘 부른 찬양은 사랑을 받은 이유는 사랑을 또 주기 위해서 받는 거라는 얘기를 하는 거죠. 그러니까 주는 것이 그만큼 또 중요하다는 얘기예요. За тэгээд та бол хайрыг авахын төлөө төрсөн хүмүүлээ гэдээ магтаал байдаг. За энэ магтаал руу болохоор ерөөсөө гол цөмөн болохоор яг хүлээж авах дээр байдаг тийм. Та бол хайрыг авахын төлөө төрсөн. Тэр гайхамшигтай хайрыг та эдлэхийн тулд хайрлуулахын тулд энэ газар төрсөн юм аа гэж одоо тэр магтж байгаа. Эзний өрөөлийг нэгүүлсийг дуулж байгаа тийм. Өнөөдрийнх бол харин та бол хайрыг авахын төлөө төрсөн. Яагаад тэрийг хайрыг авч байгаа юм гэхээр тэр зүйлийг дамжуулахын тулд авсан юм аа гэдэг агуулгыг одоо байр суурь цөмөн гол цөмөн бол өөр болоо авчиж байна. 그래서 우리가 부른 오늘 찬양은 굉장히 조용하고 편안하게 느껴지는 찬양이지만
그 내용을 이렇게 가사를 들여다보면 상당히 무겁죠. 응? 사랑을 주어라, 그리고 열매를 맺어라, 이런 게 주제란 말이죠. За тэгээ өнөөдрийн магтаалыг сонсох юм бол тийм уянгалаг тайван те ийм магтаал байгаа. Гэхдээ яг энэ магтан дууны шүлгийг харах юм бол тийм амар тайван биш. Би чамд хайрыг өгсөн. Тэр хайрыг харин бусдад дамжуул, бусдад өг, бусдыг хайрл гэдэг зүйлийг одоо дамжуулж байгаа үгтэй. 이 성취와 열매를 얻기 위해서, 우리가 열매를 맺기 위해서 이 앞에 소명과 비전, 미션, 탤런트 이게 다 필요해요. 이 과정이 예. 없이 성취와 열매를 맺을 수가 없어요. 그래서 그 열매를 보면 이 앞에 1, 2, 3, 4번에 나와 있는 소명과 비전과 미션, 탤런트 또 그리고 탤런트를 얻기 위해서 어떤 훈련을 했는지 그것을 알 수가 있거든요. 그 열매를 보는 걸로 알 수 있기 때문에. 그래서 이 열매가 마지막에 결론이라는 거죠. 이것을 얻기 위해서 이 앞에 다 지나가야 되는 거, 얻어야 되는 거잖아요. 그래서 이 앞에 4번까지 했는데 5번에 성취와 열매가 없으면 그건 꽝이죠. 꽝이란 말은 허승이야. 예. 그래서 마지막 단계가 되게 예. 중요해요. За тэгээд энэ хүснэгтийг бид харж байна те. Тэгэхээр сончгүй буюу одоо ариун сүнсний үр жимс гэдэг юм. Энэ зүйлийг гаргахын тулд уралдалтанд дугаарлагдсан 1 2 3 4 бүгд хэрэгтэй те. Эзний дуудлага, эзнээс өгсөн үүрэг, тэгээд авиас чадвар, талант, тэгээд хараа зорилго, энэ бүгд зүйл хэрэгтэй. Тэгжээж энэ үр жимс гэдэг зүйл гарна. Энэ үр жимс гарахын үе шат, уртлага нь үе шатууд юм аа. Хэрвээ уртлага нь үе шатууд бүгд байгаад үр жимс хэрвээ байхгүй бол уртлын тэр үйл явцууд бүгд хоосон болж хувирна. За урттанд байгаа зүйл бүгд үр жимсэн төлөө байгаа зүйл. 우리가 알고 있는 성경에 하나님의 사람으로 믿음의 사람으로 기록되어 있는 히브리서 11장에 기록되는 그 모든 사람들은 이 과정을 다 거쳤어요. 소명과 거기에 대한 응답과 비전 그리고 미션 그들이 그 미션을 수행하기 위한 탤런트와 그 탤런트를 얻기 위한 어떤 훈련과 연단 그리고 그로 인해서 얻어낸 어떤 성취와 열매 이 모든 것들이 다 기록이 돼 있어요. 성경에 보면은 그 성경에 나와 있는 인물들의 삶을 통해서. За тэгээд бид нар итгэлийн бүлэг гэж хэлдэг. Еврей 11 дэх бүлэг дээр харах юм бол тэр итгэлийн өгүүд бол яаж гэхээр энэ үе шатыг бол бүгдийг дамжиж байгаа тийм. Тэдэнд хараа зориг байсан, тэдэнд дуудлага байсан, өвсөсөн үүрэг даалгавар байсан, хараа байсан. За тэгээд тэр зүйлүүдийн дагуу дасгалжуулагдаж элдэгдэж тэ сургагдаж авиас чадварыг буюу талантыг хүлээж авсан. Тэр талантаар дамжуулаад үр жимсээ гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явцыг бол энэ итгэлийн бааtruуд гэгдэх хүмүүс бүгдээ яг даван туулсан. Яг л энэ замлаар явсан байдаг юм а. 예, 우리가 알고 있는 그 첫 번째 사람 중에 하나가 아브라함이죠. 아브라함의 소명은 일단은 집을 떠나라. 본토 친정 아비의 집을 떠나라. 이 소명을 받았죠. 그리고 거기에 응답해서 가족들을 다 데리고 떠났어요. За тэгээд бидний одоо итгэлийн өвөг болсон Авраам байна те. Авраамын дуудлага юу байсан бэ гэхээр чи гэрээ орхиод төрөл садангаа орхиод яв гэсэн тийм л зүйл байсан. Тэгээд Авраам яг түүний дагуу үйлцсэн. Тэр төрлөх нутгаа төрөл садангаа орхиод явсан баг. 그리고 아브라함과 하나님께서 맺은 약속이 있었잖아요. 언약이. 그것이 일종의 비전이죠. 아브라함이 봤던 비전인데 그것은 너로 큰 민족을 이루고 복이 되게 하리라. 이런 비전을 보여주셨어요. За тэгээд Бурхан болон Авраам хоёрын хооронд гэрээ байсан. За энэ болохоор Авраамын хараа болж байгаа тийм. Тэгэхээр би чамайг агуу үндэстний өвөг болох болно. Би чамаас агуу үндэстний гарах болно гэж Бурхан гэрээ байгуулж Авраамд амласан. Яг энэ зүйл нь Авраамын хувьд хараа байсан. Би агуу үндэстний өвөг болно гэсэн хараа. 그리고 아브라함은 그 비전을 그 말씀에 순종하고 비전을 이루기 위해서 이동을 했어요. 정착해서 사는 게 아니라 이 익숙한 땅을 떠나서 익숙하지 않은 그런 땅으로 계속 이동하면서 살면서 생존을 한 거죠. 이게 어떻게 보면 아브라함의 미션이었죠. 이동해서 살아가고 네. 가라앉은 곳으로 가나안까지 가는 게 그 아브라함의 미션이었어요. За тэгээд Бурхан Авраамыг дуудсан. За тэгээд түнд vision буюу чамаа агуу үндэстэн болгоно, агуу үндэсний өвөг болгоно гэж хэлсэн. Яг энэ зүйл дуудлага болон харааныхаа дагуу тэр яасан бэ гэхээр өөрийн даслуулсан нутгаас хараанаас Канаан руу явсан байна. Энэ болохоор Авраамын mission буюу одоо үүрэг, үйл хөдлөл байсан юм а. 아브라함의 탤런트는 뭐였냐? 물론 이제
인간적으로 바라보면 여러 가지가 있겠지만은 이제 기본적으로는 아브라함의 탤런트는 믿음이었죠. 믿음과 순종의 모범을 보였어요. 그 이삭을 바치라고 했을 때 거기에 의심 없이 바치려고 했었고, 그리고 그 하나님께서 이제 보여주신 그 어떤 말씀에 따라서 그걸 믿고 그대로 이제 갔죠. 이것도 이제 일종의 탤런트라고 할 수가 있어요. За тэгвэл Авраамийн талант буюу чадвар, авьяас чадварнууд юу байсан бэ гэхээр бид нар итгэл гэж болох юм. Итгэл болон дуулууртай байдал. Авраамыг хүүтэй болсныг бид нар мэдж байгаа. Тэр хүүгээ өргөсөн тэр яг дуулууртайгаар тэр зүйлийг бол хийсэн байна. Тэгэхээр яг Авраамын хувьд болохоор үгэнд итгээд түүнд дуулууртай явна гэдэг нь болохоор нэг хэлбэрийн Авраамын хувьд бол талант байсан байна. Ямар ч нөхцөл байдал эзний үгэнд дотор хатцах хэрэгтэй алхдаг. 그리고 결국 이 아브라함을 통해서 아브라함 후손에서 예수 그리스도가 오셨고 예수 그리스도를 통해서 모든 열방이 복을 받게 됐죠. 구원을 얻게 되는 그 성취가 있었어요. 네. За энэ зүйлүүдийн эцэс буюу үр жимс нь юу байсан бэ гэхээр Авраам Есүс Христийн үг болж чадсан. Есүс Христээр дамжуулаад бүхэл үндэстнүүд одоо өрөөгдөх те Бурхны нэгүслийг хүлээж авах энэ боломж нь бол бүрдсэн юм аа. 이게 Энэ бол одоо үр жимс юм аа. 이 아브라함의 생애를 보면서 이게 일종의 패턴 같은 거죠. 그러니까 모든 사람에게 하나님께서 선택한 모든 사람은 이러한 패턴이 있어요. 소명, 하나님의 부르심이 있고 하나님께서 보여주신 비전이 있고 그리고 그 비전을 이루어가기 위한 구체적인 어떤 계획, 그 미션이 있고 그 미션을 이룰 수 있는 어떤 재능을 그걸 주시고 그 재능을 얻는 과정들이 또 있죠. 그러고 나서 그 순종과 믿음을 통해서 결국은 그 사람을 이 땅에 보내신 어떤 열매를 얻으시는 거죠. 성취를 하게 하시는 거죠. 이 패턴이 있어요. 똑같이 모든 사람들에게. За тэгэхээр бид нар Авраамийн талаар харлаа шүү дээ. Загвар байна шүү дээ нэг юм тий. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Авраамд байгаа зүйл биш. Энэ яг Бурханаар дуудагдсан, Бурханаар сонгогдсон Бурханы хүмүүс бүгдэнд нь байдаг юм загвар юм аа. Бурхан дууддаг. Тэр дуудлагын дагуу харааг олж авдаг. Тэр харааныхаа дагуу мишнийг үр хажилгүй үрээд урагшилдаг. За энэ гүйцэтгэхийн тулд авьяас чадварыг олж явдаг юм үйл явцуд байдаг те. Одоо янз бүрийн нөхцөл байдал орж авьяас чадварыг олж явдаг. За авьяас чадварыг олж яваад итгэлтэй болон дуулууртай байдлаар дагснараа эцсийн байдлаар үр жимсүүд бол гардаг юм аа. Тэгээ энэ нь болохоор гээд Бурхны гэгж байгаа хүн болгонд тохиолдог юм амьдралын загвар байна. 패턴 загвар байна. 이제 우리 각자도 여기에 다 대입할 수가 있어요. 그러니까 보르길이나 돌조나 부제나 어뜨너나 조금씩 다 상황이 다르기는 하지만 그 원리 메커니즘은 똑같다고 볼 수가 있어요. 첫 번째 예를 들면 나로 예를 들면 나는 소명이 뭐였을까요? 모두가 받은 소명은 그렇죠. 땅끝까지 복음을 전하고 그리스도의 증인이 되라. 우리들 그레이트 커미션이라는 게 있잖아요. 이제 그 소명을 우리가 받았어요, 다 모두가. За тэгэхээр яг Авраамтай адилхан энд байгаа хувь хүнийг бүр те боргөлдөрч бүжээ одноо энд байгаа бүх хүн бүрд яг адилхан одоо нөхцөл байдал нь арайхан өөрчлөсөн яг адилхан юм механизм бурхан болон бидний харилцаа одоо ийм харилцаа бол байна. Тэгээд жишээлбэл багш өөр дөр жишээ авах юм бол дуудлага юу вэ гэхээр хүн болгонд өгөгдсөн агуу загсамж байгаа те та нар газар язгаа хүртэл намайг тунхаглаа гэсэн юм захирамж бол байгаа. бурхан дуудлага бол байгаа. 그리고 비전은 조금씩 다르죠. 소명은 같았지만은 비전은 나 같은 경우는 몽골을 통하여 히말라야로 가라. 이런 비전을 주셨어요. За тэгээд хүн болгоны дуудсан дуудлага нь адилхан боловч яг тэр дуудлага нүстэд хараа нь харилцаа өөр. Гэхдээ миний хувьд болохоор хязгаар хүртэл сайн мэдээ тунгалаг гэдэг дуудлага авсан хараа нь бол монголоор дамжаад Гямлаа руу гэсэн харааг одоо бизнес авсан байна. 어떻게 가냐면 몽골에서 히말라야로 갈 수 있는 어떤 힘을 길라는 거죠. 가서 전할 수 있는 군사를 만들고 그러기 위해서 의학을 사용을 해서 침뜸을 가리키고 진료를 하고 그게 이제 나의 미션이었죠. 여러분들하고 함께 지방사역 다니면서 복음을 전하고 거기서 훈련되고 그리고 타승신기를 센터 만들고 볼강의 센터 만들고 그리고 신장육으로 넘어가서 그 다음 센터를 만들려고 하는 이게 이제 미션이잖아요. 그 미션을 이제 하나씩 보여주셨어요. 네. За тэгэхээр монголоор дамжуулаад Гямлаа руу гэдэг харааг надад өгөгдсөн мань хараа байна. Тэгвэл би энэ харааг гүйцэтгэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ? Би Монголд ирээд ангаах за үйлчлэлийн монголоор дамжиж Гямлаа руу тэхийн тулд би хүмүүсийг босгох хэрэгтэй. Ангаах ухааны салбараар ангаах хэмжлэгийн талаар хүмүүс цуглуулад бэлтгээд хөдөө орон нутаг тойрч үйлчлээд тэр үйл явцад дасгалжуулаад дадлагжигчаад хүмүүс босгогдоод за тэгээд
хотод тосонд тэгээд булганд гэдэг төвүүдийг байгуулаад тэгээд дараачийн үе шат болох хил даваа Шинжаан дотор төв байгуулнаа гэдэг ийм хараа зорилготойгоор өрнж байгаа бүхий л үйлс явуулсан болохоор нөгөө харааны дагуу хийж байгаа мишн буюу үүрэг болчихж байгаа маа үүрэг хариуцлага болчихж байгаа. 자, 지금 내가 이 말을 할 때 여러분들도 머릿속에 비슷한 생각들이 일어났을 거예요. 여러분들의 삶에 하나님께서 어떻게 지금 여러분들이 어떤 소명을 받고 어떻게 비전을 가지고 어떤 미션으로 어떤 재능을 가지고 가고 있는지 여러분들도 다 이제 비슷한 어떤 패턴을 나랑 갖고 있죠. 똑같지는 않지만 비슷하다고 할 수가 있어요. За тэгээд би яг ингээд өөрийнхөө одоо амьдрал юм уу гэрчлэх юм энэ зүйлийг хуваалцаж байгаа хүн болгон доторцсон бодож байгаа баха тий. Бурхан намайг хэрхэн дуудсан бэ? Энэ дуудлагын дагуу би ямар хараа зорилгыг тээсэн бэ? Энэ хараа зорилгын төлөө би хэрхэн одоо мишн гүйцэтгэж байгаа вэ? Тэ ямар аюул чадрууд авсан? Би цаашдаа яах вэ гэдэг тэр зураглууд хүн болгонд тусдаа харагдж байгаа баха. Бүгд адилхан биш тий. Гэхдээ хүн болгонд эр зүйл нь толгойд архинд юм нүдэнд нь хүрчлэгдэж байгаа баха гэж бодож байна. 근데 이제 탤런트에 대해서는 여러분들이 조금씩 이제 각자 가지고 있는 능력치가 좀 다르죠. 어떤 사람은 언어로, 어떤 사람은 음악으로, 어떤 사람은 이 버티는 거, 뭐 여러 가지 이제 다른 탤런트가 좀 있어요. 그렇지만 그 탤런트가 가지고 있는 기본적인 어떤 가장 근본에 있는 그 원리는 믿음과 순종이거든요. 뭘 더 잘하고 뭘 못하느냐 그것보다도 더 중요한 것은 하나님이 나를 통해서 이루시려고 한다고 하는 어떤 믿음, 그리고 하나님께서 나에게 원하신다고 생각되는 것을 내가 거길 따라가는 순종하는 마음. 믿음과 순종이 기본이 돼 있지 않은 탤런트는 아무런 의미가 없어요. 그죠? За. За тэгэхээр дуудлага хараа мишн бол байгаа тий. Тэгээд мөн аюул чадрууд өгсөн байгаа. Аюул чадрууд болохоор хүн болгонд өөр өөр тий. Зарим нэг нь хэлний аюул чадртай байгаа, зарим нь хөгжмийн аюултай байдаг ч юм уу, зарим нэг ингээд төвчээртэй төвчдөг аюул чадвартай ч юм уу. Гих мэт ингээд янз бүрийн өгөгдлүүд хүн болгонд өөр өөр бий. Гэхдээ энэ талантуудыг үндсэн зүйл нь үгээр итгэл болон дуулууртай байдал байдаг. Тэгэхээр итгэл болон дуулууртай байдалгүйгээр өөр ямар ч одоо зүйлүүд өгөгдсөн одоо тэр нь одоо үр дүн гүйж. Яагаад тэгэхээр Бурханаас өгөгдсөн дуудлага харааны дагуу итгэлийг тэгээд дуулууртайгаар төвчээтэйгээр явнаа л гэдэг маань үндсэн талант байгаа маа. Хэрвээ ингэж явж чадахгүй бол өөр надад хичнээн сайн аюул чадрууд байгаад одоо тэр нь хэрэггүй зүйл болж хувирах юм аа. Тэгэхээр аюул чадрын үндсэн одоо хүн бүрд байх ёстой зүйл нь болохоор итгэл болон тэгээд дуулууртай байдал юм аа. 여기 있는 지금 화면에 지금 세 명이 보이는데 보르기라고 부재하고 어떠너가 보이는데 이 셋 다 믿음을 가지고 갔잖아요. 순종하는 마음으로 갔잖아요. 그러니까 여러분들한테는 탤런트가 있는 거죠. 그죠? За тэгээд одоо дэлгэцэн дээр боргол бүжээ одноогоор харагдаж байна. За тэгээд энэ гурван хүний хувьд ч гэсэн итгэл байсан. Тэгээд дуулууртай байдал байсан. Тийм учраас өнөөдөр байгаа газараа очичод байж байна. Тэгэхээр энэ нь юу гэхээр та нарт одоо энэ талант нь бол байна гэсэн үг. 그렇죠. 이제 그 사람이 하는 역할에 따라서 있는 위치에 따라서 우리가 알고 있는 재능, 뭐 음악이나 말씀 능력이나 이런 것들은 각자 다 달라요. 각자 받은 은사죠. 그것은 은사가 다 다른데 그것이 은사가 크고 장냐가 중요한 게 아니라는 거죠. 가장 기본적인 것은 그 믿음과 순종하는 그 어떤 그 자세가 더 중요하다는 거. 그게 탤런트예요. 이걸 잊어버리면 안 될 것 같아요. 예. За тэгээд хүн болгоны байгаа газар гүйцэтгэж байгаа үүргээс шалтгаалаад одоо энэ хүмүүсийн авьяасууд нь бол өөр өөр л байгаа л да. Тэгвэл энэ авьяас чадвараас илүүтэйгээр итгэл болон за түүний дагуу дуулууртай байдал нь болохоор хамгийн илүү чухал юм аа. Хамгийн чухалчих зүйл бол энэ юм аа. 그래서 우리가 어떤 열매를 맺을 수 있냐? 결국 우리도 통로가 되는 거예요. 하나님의 사랑이 전해지고 복음이 전해지는 통로가 되는 거죠. 그게 열매인 거죠. 우리가 노래에서 들었던 것처럼 우리가 받았던 하나님의 사랑, 그게 뭐예요? 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님의 사랑을 받았어요. 그러면 그 사랑을 어떻게 전해주냐? 예수 그리스도를 전하는 게 그게 사랑을 전하는 거잖아요. 그 예수 그리스도의 복음이 전해지는 통로가 되는 게, 그 입이 되는 게, 그 증인이 되는 게 우리의 성취고 열매거든요. 네. 그렇죠? 자, тэгээд бацаад хэлэхэд үр жимс гэж юу юм бэ гэхээр бид нар сууг болсон амьдралаар амьдрахыг хэлэх бай. Тэгээ юуны сууг гэхээр эзэн биднийг хайрлсан тэр хайрыг дамжуулах, энэ эзний үнэн болох авралын зар, тэгээ сайн мэдээг дамжуулах энэ л одоо
зүйл чинь үр жимс юм аа. Тэ би хайрыг дамжуулж байгаа бол би авралын зар буюу сайн мэдээг аврагдах арга замыг дамжуулж байгаа бол одоо энэ нь бидний үр жимс юм аа. үндсэн үр жимс юм аа. 예. 아멘. 성경에 나와 있는 많은 사람들이 이제 조금씩 다른 그런 어떤 소명, 비전, 미션, 탤런트, 성취가 있었지만 형태는 다르지만 그 근본적인 어떤 원칙 같은 경우는 이제 아브라함과 다 같은 패턴을 갖고 있다고 보면 될 것 같아요. 그래서 네. 느헤미야나 다윗이나 뭐 바울이나 다 조금씩 달라요. 다르지만 결국은 같은 패턴이죠. 예. 네. За тэгэхээр Библиэлд орж байгаа олон хүмүүс дуудлага, хараа, мишн, талант өөр өөр байгаа бах. Тэгвэл одоо олон хүн болохоос Авраам, Нехемия, Давид, Паулаас ахуулаа тий. Тэгвэл энэ хүмүүс өөр одоо авьяас чадвар өөр хараа зорилготой боловч яг эцсийн зорилго эцсийн төгөлний үхээр бүгд одоо юу гэсэн мөлий. Бүгд яг эзэнд хэрэглэгдэх байгаамаа тий. Яг Авраамын нэг л зорилготой нэг л одоо үр дүнд хүрэх байгаамаа тий. Авраамын загварчлаар хүн болгон өөр боловч яг энэ загвараар л явсан гэсэн үг. 그래서 이 패턴이 갖고 있는 영적인 의미는 여기서 이제 써져 있는 것처럼 소명은 하나님의 주권적 시작이죠. 하나님이 부르셨어요. 그리고 우리가 응답한 거죠. 내 계획으로 내가 하겠습니다. 그렇게 드러난 것처럼 보이지만은 내가 가겠습니다. 내가 여기 있습니다. 이렇게 고백하는 그 전에 하나님이 먼저 부르심이 있었어요. 내 안에. 그래서 하나님의 주권적인 시작. 그것이 이제 소명이고, 주권 알방이었네요. 주권적은 아니, 알방요소로는 이제 공식적인 거고, 주권은 네. 하나님의 뜻으로, 하나님의 의지로, 하나님의 생각으로 한다는 거죠. 예. За. За тэгэхээр энэ паттерн буюу загвар одоо яаж яваад байна гэхээр нэгт юу гэхээр дуудлага гэдэг маань бурхны хүслийн дагуу эхэлж байгаа эхлэл юм аа. Тэгээ мэдээж бид нар эзэн минь би энд байна. Тэгье эзэн би явъя гэд бид нар шийдвэр гаргаж байгаа одоо бид нар шийдэж байгаа юм шиг болдож үгүй маа. Яг энэ зүйлийн эхлэл нь яг эзний хүсэл байгаа маа. Энэ зүйлийг би хийхийг хүсэж байна гэсэн эзний хүсэл нь одоо бүх зүйлийн эхлэл юм аа. 내가 선교사로 되겠다고 선교사 하겠습니다라고 소명에 응답을 했지만 하나님이 나한테 원하셨던 게 너는 선교사로 나가라 였거든요. 그게 부르심이었어요. 그 부르심이 먼저였고 나는 그것에 아닙니다, 못합니다 이렇게 하지 않고 예, 제가 가겠습니다라고 순종했던 거죠. 내 계획이 아니었어요. 하나님의 계획이었죠, 이게. 예. За. Тэгэхээр миний болохоор за би авралын зар тараагчаар одоо амьдрах болно. Амьдралаа авралын зар тараагчийн одоо энэ зүйл өргөх болно гэж би шийдвэр гаргаж байгаа тийм. Тэгвэл энэ эхлэн биш. Эхлээд бурхан намайг дуудаад чи одоо газрын цар хүртэл яваарай, чи авралын цараар амьдраа гэдэг эзний дуудлага байсан юм аа. Тэгээд тэр дуудлага байсан учраас за тэгье гэд би эзний үгэнд дуулууртай одоо байгаад эхэлсэн юм аа. Тэрнээс яг одоо надаас эхэлж байгаа ч юм уу тийм миний хүслээр болж байгаа ч биш. Эзний хүслийн дагуу тавигдсан энэ түүний дагуу одоо дуулууртай байгаа байдлаар биелэлээ олсон үйл явц юм аа. 그리고 비전은 믿음의 눈으로 보는 거죠. 다른 인간적인 생각이나 내 계획으로 보는 게 아니라 믿음의 눈으로 보는 하나님의 그림이에요. 나의 그림이 아니라 하나님의 그림이 비전이에요. 하나님이 보여주신 거예요. 네. 자, 일단 хараа гэж байгаа тийм. Хараа гэдэг маань зүйл биш юм аа. Энэ болохоор итгэлээр харж байгаа хараа юм аа. Бурхны одоо харуулж өгсөн одоо зураглал юм аа. Тэрнээс яг хараа гэж би ингэж нэг миний төлөв биш тийм. Энэ бурхнаас өгдөг, бурхнаас одоо харуулдаг зүйл юм. хараа. 자, 우리가 두 가지에서도 보면 하나님이 먼저 부르셨고 하나님이 그림을 그리신 걸 나한테 보여주신 거잖아요. 이 주도하는 건 내가 아니라 하나님이 하시는 거죠. За тэгээ бид нар хоёр зүйл ярьлаа тийм. Дуудлага тэгээд хараа гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ ерөөсөө хоёулаа л эзнээс эхэлж байгаа тийм. Эзэн дууддаг, бид нар тэнд нь хариулаад явдаг. Эзэн тэр хараа буюу тэр зүйлийг энэ зүйлийг хүсэж байна гэдэг зүйлээ харуулдаг. Тэр харааныхын дагуу бид тэрийг хараа зорилгоо болгоод алхдаг. Энэ эхлэл нь ерөөсөө яг эзэн өөрөө. Тэрнээс бид нар эхлүүлдэг зүйл биш. 그 미션도 마찬가지로 비전을 현실로 옮기는 순종의 여정이죠. 순종은 뭐예요? 누군가의 뜻에 내가 따라가는 거거든요. 순종한다는 게 내 뜻대로 가는 게 아니라 하나님의 뜻에 순종해서 가는 거예요. 미션도 순종의 여정이란 말 여행 같은 거죠. 어떤 그런 과정인데 그런 순종의 여정인데 여기에서도 고난과 기다림 이런 게 있을 수도 있어요.
내 생각과는 다르기 때문에. 예. 그래서 하나님의 뜻에 순종해야 가다 보면 힘들기도 하고 어렵기도 하고 굉장히 지루할 수도 있고 뭐 그런데 어쨌든 이것도 순종의 여정이에요. 내가 내 의지가 아니라 하나님의 뜻에 순종하는. 예. За тэгээ мишн гэдэг зүйл ч гэсэн дуулууртай байдлын аялал юм аа тий. Одоо дуудлага хараа өгөгдсөн. За тэрний дугуй явна гэдэг нь болохоор яг дуулууртайгаар дагснараа л бэлээ олдог зүйл юм. За тэгтээ энэ мишн явагдах үйл явц болохоор ингээд миний төлгөөр миний хараагаар биш бурхнаар хийж. Тэгтээ мэдээж энэ одоо хүнд хэцүү зовлон бэрхшээлтэй байж болох юм. Тэгтээ л энэ нь яг одоо эзний үгэнд дуулууртай байснараа өрнөдөг зүйл юм аа. 예. 그리고 탤런트도 하나님이 주신 거죠. 내가 가지고 있었던 게 아니라, 내가 만들어낸 게 아니라, 하나님이 주신 은사. 태어날 때부터 갖고 있을 수도 있고, 어떤 훈련을 통해서 얻어진 것일 수도 있어요. 또 그 훈련이라고 하는 것은 아주 힘든 그런 어려움, 고난을 겪으면서 만들어지는 것일 수 있거든요. 이 탤런트도 하나님의 계획 속에서 하나님이 우리에게 주신 거라는 거죠. 내가 얻은 게 아니라 하나님이 주신 거예요. За тэгээд дараагийн бол талаанд буюу аюул чадвар байгаа тийм. Энэ зүйл чинь би өөрөө олж авдаг зүйл биш. Энэ нэг бурхнаас өгөгддөг зүйл. Бид нар төрөлхийн аюул чадварч өгч болно. Эсвэл амьдралын янз бүрийн үйл явцаар дамжуулаад дасгалжуулагдаад тэр хүнд хэцүү байдал ч юм уу эсвэл сайн сайхан байдал ч юм уу бид нар олж явдаг тийм туршлагууд талантууд бол байна. Тэгэхээр энэ зүйл нь зөвхөн бурхнаас өгдөг, бурхны төлөөний дагуу хийгддэг зүйл юм аа. 성취도, 이 열매도 하나님의 뜻이 내 삶을 통해 이루어지는 거죠. 내가 잘 살아서가 아니라 하나님의 뜻을 이루는 내가 도구가 되고 통로가 되는 거죠. 그래서 이 열매도 하나님에게서 하나님의 뜻이 나를 통해서 이루어지는 거죠. 이게 열매라고 할 수 있어요. За тэгээд үр жимс ч гэсэн мөн адилаа тийм. Энэ би сайндаа юм уу, би сайхандаа ингээ үр жимс гаргаж байгаа биш. Энэ үр жимс гарна гэдэг нь Бурхны хүсэл миний амьдрал дээр биелээ олж байгаа учраас энэ нэг амьдрал дээр одоо үр жимс үрдэн болж харагдж байгаа зүйл юм аа. Тэрнээс биш энэ яг нөгөө миний хүч чадлаар тий миний хичээл зүтгэлээр гараад ирж байгаа зүйл биш. Бурхны хүсэл миний амьдрал дээр биелээ олж байгааг нь л ингэж харагдж байгаа дүр төрх юм аа. 그래서 그 열매는 나를 위한 것이 아니에요. 내가 영광을 받고 내가 잘 되고 내가 빛나고 그러는 것이 그 열매가 아니라 하나님이 영광 받으시는 거죠. 하나님의 나라를 위한 것이기 때문에. 그래서 그 열매도 우리가 잘 분별을 해야 돼요. 내가 보기 좋고, 내가 먹기 좋고, 내가 가지기 좋은 그런 게 하나님이 원하는 열매가 아니라는 거죠. 나를 위한 게 아니라는 거죠. За тийм учраас миний амьдралд гарч ирж байгаа үр жимс буюу сайн сайхан энэ зүйл нь миний төлөө биш юм а тий. Би одоо сайн шүү гэж магтагдах юм уу? Би чадaltaй шүү, би чадвартай шүү гэхийн төлөө өгж байгаа зүйл биш юм а. Энэ амьдралчин гарч байгаа үр жимс бол бурхан алдаршихын тулд босол гарч ирж байгаа зүйл юм. Тийм учраас бидний амьдралд гарч ирж байгаа тэр сайн сайхан амжилт юу гэдэг те энэ зүйлийг бид нар гэж сайн бодох хэрэгтэй. Энэ миний төлөө биш яг бурхан алдаршихын төлөө шүү гэдгийг ялган салгаж бид нар бодож явах хэрэгтэй. 아멘. 예. 그래서 이것을 이제 내가 여기 문서에서는 조금 더 이제 자세하게 풀어서 썼는데 소명은 하나님의 주권적인 부르심이고 비전은 하나님의 뜻을 향한 영적 통찰이고 조금 이제 비슷한 말이죠. 근데 이제 다르게 좀 표현을 했어요. За тэгээд би дор зэгт нь болохоор арай өөр хэлбэрээр бол төстэй боловч арай өөр үг хэллгүүдээр би илэрхийлсэн байна те. Тэгэхээр бурхны дуудлага гэдэг бол бурхны хүссэн хүсэл юм аа тий. Хараа гэдэг зүйл бол яг бас бурхнаас хүссэн хүсэл нь бурхны биелж байгаа хараа юм аа гэж. 이건 아까 설명한 거니까 이제 이건 넘어가고. 그래서 이 과정이 이제 우리가 가장 어려운 것 중에 하나가 이 모든 과정에서 이것을 이루어가는 어떤 탤런트가 필요해요. 그 탤런트가 이제 여러 가지가 있는데 뭐 견디는 거나 또는 이제 뭐 말을 하는 능력이나 성경을 바라볼 때 이해하는 능력이나 이제 이 모든 것들이 탤런트라고 할 수가 있는데 이 탤런트는 어느 한순간에 얻어지는 게 아니라 우리 삶 전체를 통해서 어렸을 때부터 지금도 그 탤런트를 하나님께서 우리에게 주시는 과정이라고 할 수 있거든요. За тэгэхээр бид нар олон зүйлийн талаар ярьлаа. За эдгээр зүйлсүүд бас талантын хувьд болохоор жоохон одоо амаргүй зүйл. Тэгэхээр энэ талант гэдэг зүйл болохоор төвчээр байж болох юм, ярих чадвар байж болох юм, эсвэл үгийг уншаад ойлгох, тунгаах чадвар байж болох юм, янз бүрийн талант байж болно тийм. Энэ талант гэдэг зүйл гинт ингээд
богн хугацаанд өгөгдсөн зүйл биш. Энэ бүхэл хүний амьдралын туршид одоо олдж идэг, бий болжийг бүрдэлж идэг зүйл баг наснаас юм уу те олддог тийм зүйл шүү гэдгийг бид нараас мэдж явах хэрэгтэй, ойлгож явах хэрэгтэй. Тэр нь баг наснаас эхлээд өнөөдрийг хүртэл ингээд үргэлжлэлтэй явж идэг. Одоо надад бүрлж идэг зүйл юм аа. Балаад гэдэг зүйл. 그래서 이 탤런트는 사람이 보는 것하고 달라요. 우리가 보는 재능하고 하나님이 보시는 재능은 서로 그 방향이 좀 달라요. 우리가 바라보기에는 저게 전혀 재능이 아닌 것 같은데 하나님 보시기엔 그게 재능일 수 있거든요. 그러니까 이 탤런트에 대해서는 내 생각 가지고 내 계획 가지고 내가 좀 빛나려고 하는 그런 욕심을 가지고 하나님께 이걸 구하면 안 돼요. 하나님이 그 사람을 쓰기 위한 계획을 가지고 그 사람이 그 일을 하는데 꼭 필요한 그것들을 주시기 위해서 그 삶을 통해서 주시는 거기 때문에 믿음을 가지고 순종해서 가다 보면 얻어지는 것들이에요, 이것은. Яа. За тэгээд талантын талаар бид нар бас буруу ойлгож болохгүй. Тэгэхээр бурхны харж байгаа авьяас чадвар, хүний харж байгаа чадвар ондоо байдаг те. Тэгээд бид нар юу гэж боддог гэхээр бид нар өөрснөөгөө хараад одоо энэ чадвар сайн, энэ чадварыг эзэмшгэ ч юм уу ингээд зүтгэж юм ингээд байдаг. Тэгтэл бурхан шал өөрөөр харж идэг байгаа. Тэгэхээр бурхны харж байгаа зүйл нь ондоо учраас, чадвар нь ондоо учраас биднийхээс биш өөр арга замаар тэр зүйлүүдийг миний амьдралаар дамжуулаад янз бүрийн даваа зүйлүүдэд дамжуулаад бүрдүүлдэг байх нэ. Энэ бас үйл цаг хугацаа үйл явц бол ордог гэдгийг бид нар мэдж явах хэрэгтэй. Тэрхүү бид нар андуураад хүний нүдээр авьяас чадвар гэдэг зүйлийг хараад ингээд шуналтаа хөтлөгдөөч юм уу өөр зүйлийг орооцолдоод яваад байх тохиолдол бас байдаг. 예를 들면 우리가 다윗을 잘 알고 있는데 다윗의 인생을 바꿨던 가장 결정적인 탤런트가 뭐였어요? 그것은 물맷돌 던지는 기술이었어요. 대부분의 사람들한테는 필요도 없는 거예요. 여러분들한테도 필요 없고, 근데 다윗이 가지고 있는 가장 큰 탤런트, 가장 중요한 탤런트는 물맷돌 던지는 기술이었거든요. 돌 던지는 거. 그거 가지고 골리앗을 죽였잖아요. 예, 그게 아주 그 다윗의 인생을 바꾸는 가장 큰 결정적인 탤런트였는데 그것이 모든 사람한테 필요했던 건 아니잖아요. 예, 이런 것처럼 각 사람마다 그 사람을 쓰실 때 필요한 탤런트는 하나님이 주시는 거예요. 인간적으로 바라보는 거하고 또 다른 탤런트가 있어요. 예. 그러니까 혹시 여러분들 중에도 저 사람은 악기도 잘하고 저 사람은 언어도 잘하고 하는데 나는 왜 악기도 못해? 왜 나는 말을 못해? 이런 것에 대해서 주눅 들고 왜 나한테는 저런 재능 안 주세요? 그럴 필요가 없다는 거죠. 하나님은 그 사람한테 꼭 필요한, 그 일하는데 필요한 탤런트가 있는데 다른 사람들은 그거 못 알아볼 수 있어요. 전혀 이상한 탤런트일 수 있어요. 하나님이 필요로 하는 것이 이 다윗처럼 물맷돌 던지는 기술은 다윗한테만 필요했어요. 성경 전체 역사에서 다윗 외에 다른 사람한테는 이 탤런트 필요 없었거든요. 그죠? Яа. За тэгээд бурхны хардаг авьяас чадвар бурхнаас өгдөг өөр гэжтэй хүний эмгэрээс ондоо гэжтэй тэдний тод шиг бол Давид байна. Тэгэхээр Давидын амьдралыг өөрчилсөн үйл явц яг өөрчлөсөн тэр талаад нь юу эсвэл дүүгэр шитгэл байсан. Тэгээд дүүгэр шитгэх таланд бол хүн болгонд байх шаардлагагүй. Хүн болгон сайн байгаад байх шаардлагагүй зүйл шүү дээ. Бид нар зарим нэгэнд нь хэрэггүй зүйлээж болох юм. Авьяас чадварыг харахгүй ч болох юм. Тэгтэл талант тэр дүүгэр шидэх чадвар талант байснараа Голиотыг унгаагаад тэгээд түүний амьдралд эргэлтийн цэг болсон үйл явдал болсон юм аа. Тэгэхээр бид нар боцдог энэ хэлний авьяастай тэр хөгжмийн авьяас чадвартай надаа яагаад ингэж ийм авьяас чадвар байдгүй юм бэ те? Яагаад надад өгдөггүй юм бэ гэд гомдлох юм уу? Ийм зүйлүүд бол байдаг. Тэгтэл бурхан тэгж харахгүй байгаа. Зөвхөн тэр хүнд хэрэгтэй, зөвхөн тэр хүнээр ашиглах би хүний нүдээр бол гэж ямар ч хэрэггүй юм шиг санах тийм